Reka twongeye tubasuhuze mwebwe mukurikiranye Gubwa Neza TV, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, abari hanze y'u Rwanda, hanze ya Afurika yose ndetse no ku migabane itandukanye, Amerika, Aziya na Oceania ndetse n'ibindi bihugu tutavuze, mwese aho mudukurikiye turabasuhuje. Mukomeze kugubwa neza rero, muri kumwe na Jedoni. Nkuko twabibabwiye rero, bisanzwe tuzajya tubaha amakuru ari update gatanu kuri gatanu. Ikigaragara rero nkuko umujyi wa Goma wamaze gufatwa, hari benshi bagiye bahungira mu Rwanda batandukanye, ariko bivugwa ko hamaze kugaragara ko M23 yamaze gufata Goma byemewe n'amategeko, kubera ko ubu ngubu hari abantu benshi bari kuza bari kubabwira ati muhe mugiyeho gatoya turaje turebe uko bigenda, ubundi abandi bazasubireyo. Ariko ikigaragara n'urujya n'uruza rw'impunzi nyinshi ziri kuza mu Rwanda. Rero igitangaje kuri ibyo, hari ibyagiye bivugwa, byagiye bitandukana, abantu bakabihakana, abandi bakagenda bigiza nkana, ubwo bavugaga ko Kongo iri gufashwa n'abacanshuro bo muri Romania. Benshi barabihakanye, ariko ikimaze kugaragara nuko byari byo, nabo bamaze gutsindwa, bene bakamanika amaboko. M23 ikabafata ikabashyikiriza umupaka w'u Rwanda kugira ngo babashe gusubizwa mu bihugu byabo, kuko ariho hagaragara ubuhungiro, hari inzira yonyine. Babaretse rero bazana na M23 irabazana ibashyitsa ku mupaka w'u Rwanda. U Rwanda ari igihugu gifite amahoro gisesuye, rurabakira. Rero nibwo bari bari gusakwa babinjiza mu Rwanda kugira ngo babanze bashyike, abashaka bagende nk'uko amategeko y'intambara bivuga. Iyo umurwanyi ari umunyagihugu aguma mu gihugu ciwe yafatiwemo, ariko iyo ari umunyamahanga yoherezwa mu bihugu byabo. Rero niko biri kugenda, haba abarundi bafashwe, haba abatanzania bafashwe, bose rero bari kuza mu Rwanda kugira ngo babashe gushyikirizwa ibihugu byabo, kugira ngo hatagira ikindi kibazo kivuka. Rero bidasubirwaho nuko Goma yamaze gufatwa na M23, bidasubirwaho. Ariko ikintu gitangaje, iyo umuntu afite icyo arwanira kigaragara koko, nibi bigomba kuba. Hari ukuntu tujya twumva abacanshuro tukabumva nk'ikintu kirenze, ariko iki ni ikigaragaza umuhate w'abana bavukiye muri Kongo ariko bakabuzwa uburenganzira bwabo, bagashaka gusubira mu gihugu cyabo. Rero dore iki nicyo kibaye. Rero urabona ko babasubije mu gihugu cyabo, abemereye bagende aba bacanshuro. Rero ni ibintu biri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, zagiye zibigarukaho. Mbere habanje kuvugwa abacanshuro 2 babanje kuza, ariko none urabona abacanshuro barenga 200. Bivugwa ko bahembwaga amafaranga ku munsi angana n'ibihumbi 500 by'amadolari, ku munsi 500 by'amadolari, hafi muri miliyoni, hafi mu bihumbi 700 by'u Rwanda ku munsi. Rero ikiri kugaragara, bagiye bafite amadolari agiye atandukanye, nta n'umwe utari kubona afite amadolari, bose bagiye bafite amadolari. Rero ni ibyishimirwa n'ingabo za M23 rero ko zamaze kugira intsinzi bidasubirwaho. Rero aho bari hose, icyo bari gukora ubu bawufashe umujyi, icyo bari gukora ubu ngubu nko gusukura. Hari kumvikana udusasu duto, ariko ya masasu manini yagiye asa nk'ahagarara. Rero ubu ngubu Goma bivuga ko hashobora kuba hari umutekano, nubwo nanone tutabihamya 100%, ariko ikigaragara nuko umutekano usa nk'aho wagarutse, n'ituze ryagarutse, kuko abantu bari kuva muri Kongo baza, abo b'impunzi. Rero murakoze rero bakunzi ba Gubwa Neza TV, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Reka mujye mukurikirana Gubwa Neza TV, tuzajya tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu, kuko nicyo tuba tubereye hano mwebwe, kugira ngo mukurikirane ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'imyidagaduro ndetse n'amakuru bigiye bitandukanye. Nta handi uba wabibariza usibye kuri Gubwa Neza TV.
rero tuzajya tubaha amakuru 5 kuri 5, ntimukajye mukuraho rero, mujye muhora mudukurikiye. Mukomeze kugubwa neza rero, ntakagaruka. Mwari kumwe na Dieudonné. Ciao ciao.